voinia private resolution Mizoram Sarkarin Indian Air Force hnena Lengpui Airport hlan atum ama hlan tuma mala make it tra katilwa ti top ni ro se ti resolution han soi ho wa han ni hian a soi tur om tak ni te point min ende uron ni in ka sia Lengpui Airport en kol dan chungchanga malatura sarkarina arwat chairman kanina angin he resolution hi be chan anei lo awangin ka thlop lo ti kha ama sa in kan sei dua pu chairman a history han ti ve khangla ngila kan siat thui chen atangin toite han sei lan masak ka dua chu he Lengpui Airport kan namro hluania kan ramro hluania kan pom vekane voini thleng hian voinia helama iding lama thute pu speaker po hi he Lengpui Airport amuna kok masatu azui tu tele voini thlenga chu la machuan tu te jingami le su su tu te jingami ania ivei lama thute po ni sela he airport kan nei na tho rok tak tak te an malak na te hi thang thar te hian kan thei ngil ka ring lowa chu tiang bokin Congress Party na pu KC Panta 10 Finance Commission sang kha jagwa som ko palia ron kala civil hospital klanga tanga Lengpui an ko nu lo ka vai bel che som nga kan han mute tu ma hen kan la thei ngilin ka ring lowa he nam ro lu he ram lo lu hi amma ero chu he le chen en kol ani na kong a harasat na sumle pai chungchanga te kan tok na sa a chumi pia lama ma khachuan a hausa le anei nung deute vairam hladewa kal turte tan man tur dewa minol puin kan ngaya thlona chuang phak vea kanin ngai lo ani chutiang takin kan ramle namro luani hi keini thang thar le zol te phe chuanin a hun laia kanom ve lai poin vairam kanom ve lai poin kan chuang public lovani amaro chu khovel thang zela voinia chon mitin ban phak le mitin mamo aloni ta a tuna kan Lengpui Airport din mun hian kan mamo apusuk phalowa he ya changkang zok le changklung zok hi kan mamo ve a chumen kol na konga chuan voinia sarkar lo ding hianin changklung zok le en kol na om zok a chortu te poina he ai changklung zok te mi khingor ngor phurto lowa kan thai thar chuate agriculture produce te mundanga thon chuwa venate foreign kheng poa thilbung ro hanin thon kwal ve zung ani theina turatana airport postal service kan mamonate chumi pialama khulaya cargo bay kan mamonate cold storage kan mamonate kan airport mamo sang te khechungin kan ram sum din hun le kan din hun khechungin kum som thum te meu mai state kan ni huna po member te tanga kan khia da chu khovel ram dang kan pan thei na kong om chun ani silchar konga pina piangin aba kong dang mei lia lo khopa kum som thum kan kal to nuwa changkang le thei lo license po renew le thei lo a han ni tak nuwa hian he sarkarin ngai to na manga a han din khan i alom om po katia kamo phurna ka kowa azir chen na na te min han pek po khan i lom takin ka poma alo changkun theina tan airport siam alo ni don khan thang thar te chuan kan nui aza deuh mai thaya ke ni ho tan chuan chowak ba ka tum lowang han ti te khulaya khon thona ron tum huna chuan in arpui ten artuan opkeu thei to lowanga morana sia han ti te Lengpui khotlang mi pui te chu tar beng che tin nga nga tanga beng cheng sia hanin ti te kha tongkang lon la reilo takala ni vekani kanin ti thaya kanin ti dera kan ram mason na tura kan ngai to dane ahun lai le ahun milin voinia malatu te khan fakom zia voinia hen karon soidua huai takin thani an sia ta khan kal tlang puya Lengpui khotlang tan eizon na chen fak om de bok zoram mi pui te kot chua lo ni ta ane sumiril ruwa tanga voinia hen kan member pui te ngai to na seng turin ka handua kum sang kha zakwa som ko pathuma Assam Rifle Lamwala Narsimha Rao PV Narsimha Rao ron kal chau khan Congress le JD trangkop PC trangkop te
a campaign na khan he airport thi min tia mani nge kha kan la threwe kin karing voinia taka changtu ta vek kan ne he namro lui tu mana bo kan phal lo wanga amaro chu tlabal lutuk le function le thei te lo mi puina kan sor thei lawa omle chumi tuai num tura kan sum le pai nei te thirin eng tiangin nge en kolila ti kha kan sarkarin ngai tu ana aman ania pu speaker chuta chuan toite in mi puiten hetiarin thuwa kan soilo na tan han soifia du kan neya iphal na in pu speaker working committee ina sarkar ina adin khan ti tur panga min tu kane chu mi puiten khelo lo se ka handu dewa chu pakhat na chuan to undertake a holistic assessment of the present operation and maintenance of the airport and its future requirement ti ane Lengpui Airport tundin huna omdan le I encol dan mek tele hun local le zel turama mote zirchian na kan na ne panina chuan to study the operation and maintenance of airports in other states, especially in the Northeast, with special focus on the performance and experiences with Airport Authority of India or any private company or consortium. Tiane. Hey, special focus notice big the airport din hunzir chianga kan malam enkol tura zirna tura min pe kane. Terms of reference min pek patumna hian to examine the viability of handing over Lengpui Airport to Airport Authority of India or to any private company, consortium, and the preferable entity, AAI or other private company or consortium to hand over the airport. Tiani. Apalina here to examine the process that would have to be followed by the governor of Mizoram to hand over the airport to another entity. Tiani leta ane. Chu he kan recommendation at tranga sarkar malak zui zel dan tur thenga zir tura minti nate. Apangana hian poimo de chu khatram sakan sarkar hian khatyang rilru ngor kha pulova to assess the feasibility or possibility of operation and maintenance of the airport in the hands of the state government as before. Tini chu state sarkarin ama in kol ngai anga in kol puizel tura kan zirchiang turati kanne chu parameter mangchuan zirchian na working committee hian chi sang kan han explore Lengpui Airport tenente voi tam soi ani to a ai te khang zong te kum khata vai bel che hetizat kan los kan ti chin te khang zirna zong kha voinia hian soi chu avek ram lo ma se ai na an chan tu rahi awa in pedon ta ila tunan dimanang hi chuan engma chan kan nei don lowa chu tiang bokin mundanga anti dan te enin privatize le ngal mai tura po sarkarin soi nei thei to lo khopa agreement akha kan member veilama mi te point I veilama mi te point pu speaker an soi tawang khan ke ni point tra kan te big lawa he kan indor na hi chairman Airport Authority of India na kan indor na kalme kan ya kan le khan nung ber dota hian June ni sari sang ni som ni palia khan chairman AI ne na hian heng tram kan meeting na kan soi te hi kan pom thei love reconsider le thei ni se ti point paruk kan thlen thale nge ni chuta chuan thei patop kan chua option sang kan enen he committee Lengpui Airport committee toy zong in ti mai ila hei hianin sarkar ne na hian recommendation kan thlen ta heta hen comparative analysis kan tia chi sang in lo ti don ta sela en kol zui na tu rehi sarkara hian fel fai takin kan thlena chu a summary tang pui kan an soi du chu pu speaker ri phal nain kan recommendation 5.45 table hian the working committee recommended that the state government may make an informed decision on the basis of the above assessment considering various factors pertaining to operations, security, infrastructure development, revenue sharing, including the emotions of the local population. In sarkara hian report kan the lut ani chu report atanga en dan chuan summary recommendation kan en hian kan lo lep zong chut te mani en kultura har sajia te ngai tuin he airport lutna ngai tuwa chungin le kan namro luani na ngai tuwa chungin tu kutama hlan kan phalbik lova he committee hian chuta kan recommendation a chuan a engponi sela Indian Air Force ne na joint user airfield ta kan chua thaya mo phur na kan in trauma airport atanga sumlu zong ku kan la chanzui zel thaya
ale lam zong khu agreement fel fai tak neya kan chan thei si chon hei ai lu om don mi ti chu ero chu kan ngai dan ani a heta hian kan report to ber a hian pakhat kan han en ka han soi han share chole ka do pu speaker iphal nain kan report submission last paragraph a hian a comprehensive memorandum of understanding duly agreed between the government of Mizoram and the other entity is the essential requirement for ensuring proper handing over of the airport. The draft MOU be duly vetted by the Law and Judicial Department before the same is approved at the highest level. Tiani, hey, committee na kan report and recommendation na kan thelu nung berkhania chu wangin pu speaker voinia kan sirchena tanga sarkar ina recommendation aron din le khan member tena sia chian kan dulaya kha heng hi thuru kan ilova committee adin te heng zong hi sarkara DIPR chu avekan notification hi kan terms of reference te mu thei vekin oma aru garala thilti pakhat ba voini thengina la om lova chu sarkarin ngai toin Indian Air Force ne na ti hi thalom ni ti in zirchian dan tur malak chun zom dan turin committee minron din thar le a chuta jon chairman turin minron rod chun zom le a heta hian terms of reference ti tur minron peleni he hi mi puin public domain om chiang reng ani angai dan rin thu kan lo ti na sat ema wangen hi she chiang non le ila ka handu tela pakhat na chuan to explore the feasibility of handing over Lengpui Airport to the Indian Air Force, to explore the feasibility ani pakhatna chuan phot panina to prepare a draft memorandum of agreement for handing over of Lengpui Airport to the Indian Air Force. Draft memorandum prepare turati kan ne hemi zong te tura hian working committee kan thut le masabera khan hemi konga she om le ngai to na mang thei ne kan siat te kan han ena chuta chuan kan principal consultant rei tak lo ni to le GAD aviation winga controller hun rei tak lo chel to tu kha lekha kan thon masabera I expert opinion kan mamoe heng hi kan zir chuana ania wing commander pu jelal mingliana dio letter mangin kan zir chiana te pe kan nia chu December ni somni palia min ron changa min chan na a sarkar thuron ania chu Indian Air Force nen hian draft agreement fel fai tak nei ni phodro se siam Indian Air Force nen atagin deal ni phodro se ti kha kan don chun ani a that lo na mo engemaw pakhat ma kan dong bok lova chumiti tura malak na mek chuania hetianga politicize a hanita ka en pu speaker khongain in filfiana tan hun tlem kan englo dewa thil ani na adik tak kan hriat theina turin mizo mi puite Lengpui mi puite NGO CC te mi ka vadem na nilavin mizo mi puite hianin here say khoi lai ti ti le khotlang ti kal phunga thutluk na kan siama boruak mi pui kan sai chi ai thina hi ti to pila ka ti tak zeta asan chu August ni somthum pakata committee in report kan theluta August nili chungin Congress Party Indian National Congress Mizoram MPCC in an vigilance cell hovin press conference mi pui mama chanin airport Air Force ku ta hlan an du lo thun ron soi ringot ani hlan tum na a om ti po an hrelowa a boru kan soi atengin an sia chutiang bokin August ni ko a NGO coordination committee in resolution an ron siam ringota August ni sompalia MNF party publication board in press conference kovin sarkar thilti la omlo le eng ma omlo wakha andu lo thumi pui ti chi ai na ron tlang au pui tawak maya heta hian hroi tu sang te po thuron ka pe a sarkar document ne report thelu ni to RTI in dilula zirchiang masa ula ti kha voin NGOCC chairman tinge po phone in kanin sil to ane amaro chu voin ni theng khan RTI ya rondil reng zirchian tum reng anom lova an hlan don an khal don airport khulak bo dei tura bo khatiang zong khan mi pui kanin zetir tawak maya hi apoi ka ti hle maya pu speaker thilni na tak hi kan hreduani chuan kan zir chuana tangalang renga chu kumtin revenue kan loss pia lama hian capital investment mamo tur kan ngai tua sumle pai sarkar in tundin huna kwan recarpeting atan kan sarkar hian vai bel se somri ata da belle ringotani
chúng thầy đón lâu din huna dinga khu airport ta khu kan mang trăng kai thầy đón lâu tak nghialin na langa lấy te chu bang miang te po min lâu ti le lama choran soi adik na chen po mai thei amai ro chu kum som ni chuang airport kan nei to nuwa khwan kum som liam ta kan budget atanga za som ni panga kha deficit grant a hlong kan la dong ani chuti ko budget surplus kan nei thin lai po an ngai sak lo le eng ti kong man en kol to lo kha tun din muna chuan vai bel se sing kha sanga chuang kan budget ani to nuin revenue deficit grant kan nei hi vai bel se zanga som riat chawani to kumina khati angani to nu khan khoi tringe maintain se minti ahun lai mizoram mina sum kan nei lai berle kan au sak lai ber po kan ti theilok central adil ni se te pm divine wain dildan nol dan zong zong chiang tu central sarkar lai ne na thok ho thok dun poina kan dil chua thei to lo mi pui ne na jon chu te chuan ti ro se tiang chi te he tianga kan soi vak vak mai lai hi ngai tuana ati thui hle in ka sia zir chian na kan nei kal konga hian voinia kan airport runway parallel kan ti te po kha mi pui ai han soi chian kan tua kan sarkar ma sa kha na kum top lama khan concept note alo siam ve ni vai bel che zangaman chu chu ne sis noya donara alo zudil ve nge ya ma set nol ania achan chu technical viability study om lova thona tum thei reng em ti om lova khatiang te awang khan anron nol pialama khan khati lai poimo ber kan soidu chu pu speaker khongai takin reilo te vai bel chazaruk pm divine apo kan nei reng allocation airport ngai poimo kan namro lu heti khopa kan ngai poimo i choi kang du ni se kha vai bel chazaruk khan ti thei reng ma se kan ngai poimo avai khat ma kan tel ngai lo state normative allocations hung heti za to mai kan ti ngai lo thilani voinia revenue deficit em sarkar sumin dailo o siriti measure la sarkar tharina consum din munsiam thatura malak na ko nga hian voinia proposal kalme ka joint user airfield kan nei chuan mi puite tan hian a hlok zok ni lovin voinia airport abron helam pang zonga khwan mizoram sarkari kantala ni don tu tama ni don lo so pasari kok to ole puspikar kan wainop donanga akan titop don mai anga maro chu toite han soilan ram kan du chu kha kan thil tia kha kan chian ngai em chu eng wangin nge voini thenga khatiang sumle pai mamok khereng chung sia kan tilo voinia airport a khuti vereng rong kan ta kan mangai kan tia khwan air ambulance po ron tum thei po ni ro sek sek kan khe chiang tiro ambulance po tan lu thei lo ni voinia kan airport a khwan chu tiang din huna jon airport khu kan chua a thok tu ta jinga khwan permanent employee pakhat ma nom lo bok lova wing commander kan consultant principal consultant patron stepmotherly treatment hele chen min pe ni tin mi pui ma athua soe ni kha heti ko pakan mangai le kan namro lu stepmotherly treatment pe kan lowen ko laka voinia chen he sarkar thar hianin heti zong hian joint user airfield ta chuata ila a revenue voinia vai be che som pali som panga kan be se hi sarkarin ala changvek thau sianga helam ti changkhung jok si in cargo be te heng zong ti changkhun na jok nein zofa te tan he ram tan he nam tan changkang jok le changkhung jok airport nei theina tan hian eng wangin ya kan tham himna tan agreement kan zia pui theilawang india rama somruk chuang te me mai joint user airfield operation om voinia ka soidu chu voinia kan opposition member jinga mi te lar tak pakhat po hi kan soi kangange in heta indian engene civil aviation na civil pilot kan nei senior berte pani te hi chona thajia liren la soini kan re chengin kareng joint user airfield har sadna to lo da ran soi po hi an soi do de don media kan play dan adik lova voinia mi puita kan khil dan adik lova khal don hlan don la bo de don ang kan ngai nei hi aya changklung zo khen he sarkar hian khu airport khu bot sai tum zo ka kan sum seng kem zok si hlo chuak tam zok bok sia mi khing chuan na chau ni lo kan thai thar thar chua te po thon chua theina tura tangkai zok man theina turen indian air force nen voinia an agreement kalpui me kan ni hetiang khopa indian air force kan du lo lai hian pu speaker a top tak tak na tan sam ni som pania kan sarkar kalta khan indian national mpcc kan sarkar lai khan kumsang ni som pania khan airfield sira mun nia khuan blast pen tur voinia development na ta na dalber antia kha akhar somthum pani le point paruk
อาเจ้าเตะไม่อุไหมกลุ่มสมงาอาตานกลุ่มขตาเชิงขัดเจ้าวินันขลันนี่อาขัลตูจุดตรงนี้ Indian National Congress มิโซรัมเตกันนี่อาคารสมทุมปนีชัวงาเจ้ากันแอร์ฟิลชัวงาฮวนกลุ่มสมงาอาตานเชิงขัดอินกันขัลดูนี่อันกันเซลเร่งละวันนี้อะไรข้าหลงเวกันนี่กลุ่มสังนิสมปะกัวเฮติขบปะเลี้ยงปุยมีปุยเต้นให้ในแอร์ฟอร์สนนมจวนเตตีใช้ตู้เตียนกลุ่มสังนิสมปะกัวอักขรซาสมลีปลีเจ้าเลี้ยงปุยมีปุยเต้เงงตูรินแอร์ฟิลเปียลำไว้เนี่ยโปรโพซัลโปนิโลมีปุยเบชันินเอกอักขรซาสมลีปลีเจ้าไว้เบลชะนิสมลีปริยัดอะไรตูริน no objection certificate นำปาร์ตี้เตียนนั้นเราไปเฟลตัวนี้ข้ากันไงตัวเตลิมเองเฮียกันเราเบรเองเฮียมีปุยโดยอาดกันตุกเฮรัมเสียมทัดนัตัวนี้ชวนจานจินเอามังโลกนัชินเอามังจิรเชียงมาสังอุวันนี้กัน opposition พลุตุเทียนกันดูตักเจตันีชวนเฮรีพอร์ตเล่คอมมิตี้กัลพุ่งไอจิรเชียงมาสานิเซล่ะสุรการอินฮงเอ็มอันเนี้ยชัวจิรเชียงน่าจังชวนตั้งคำตีริงดนิลวัจังคานเฮกันแอร์พอร์ตเอ็นคอลซีดันตัวเฮียนวันนี้มาลักนักลเมกาเฮียนdraft memorandum of agreement พอฮีเราติดชาพออินทีลัก working committee เฮียนเรา submit พอนี้ละอาทุนัยตู้อติตูมาลักนั่นละดู council of minister แต่อันละนี่เจ้าอันนี้ซึ่งมีมาจน legal vetting มิโซรัมโซฟาแต่หิมนั่นเราเห็นกันเสียมระวังคูแอร์พอร์ตคูเกนี่จนลั่นกันดูเรา AI กูตะเปกกันดูเราว่าโซนินเฮรัมBengali Eastern Frontier Regulation na min hum hal nate India Inner Line Regulation na min hum hal nate chiat veka permanent ownership AI petura min nor tu te hi mizo mi pui mai soifia ve se ka duni an phal rengam chu chu ngai tu na tam tak om theo me pu speaker amaro chu voine hetiang te mewa resolution ron luta ka chuan hun a che phle na chungin khang te kha karon soi thei tok ni selaวันนี้กัน resolution private resolution เฮเกยชวนปมปมโลเอโมลำนี่ละวินทุ่มโลอันนี้เบี้ยว่าไว้โนลกากนี่กันไงอันนี้